player siap kelun. You yak perap lu lampu koma. You jak ju. Jak ju kena wan nai kenu yak sewa lawyer kelun kenu yak perap lu. You jak laju lam boleh koma nak pathoji lam penjara like. Na itu ri thoke. Mana businya hana pek coba-coba. Presiden Jokowi patho like dalam penjara. Kau setakat lempap isinoi Kanada yang yak ancam lu. Amo, nakha aku berapa? Ha? Kacok ka pegak tepin video, ka upload berangkat hojit. Nah, drama kena Kanada ke mumpok lum dia. Baik lu pegak rapat ya mumpok lum lampu koma. Kalau pegak rapat ke mumpok lum yang memang awak nyan betul. Karena awak nyan binatang. Binatang kalau serapa mendung awak ceh noi Kanada lu. Kau ajak mumpok lum dia kena. Ha? Nak apa sih? Kayak pegah kak gerenta apa sih kau dilapeh lambeng apa hai? Kau dilapeh lambeng apa sih nyo? Nyo kai pegah hana lemo ke be. Nyo kaya pegah na awak gampung lun na nyo kaya je lampu koma sabo-sabo kena dah. Kena bak lun. Rumah lun. Awak kalau kujuk alamat lun pakam tidur hana tu. Kalau serapa memandum awak ceh noi kena dah lun. Cuba na jelas ke apa? Lun kon siagam paning siagam hai. Kon cerapai paning lun. Kezaliman siap lun lawan. Yut nanggap leader nu ulama-ulama bejat dum, ulama-ulama masuk laknat tilah, perti pekong penguasa, perti bila pancuri tujuh di saat kampanye, di saat pilkada, pilpres, pilnyo, pil pukul